ngalizi watukufu wa hezembawa za matangazo ikao ni usharikiana wazima sinanyi ili mbehe ya matangazo harma ya dunia. Marhaba manama irjo heli suala la he aktualite lonilo abaha na dili suala wali dhukurubanu wali hansibanu husu ye hawa nziro ivumiao wananyasi walio harma yensi ya Irani na yensi ya Israel. Kodonziro ile mao ikao wakomor hawiye dunia pia wanduaka huilinda uka inamna ya waziri wa handa wa hensi ya Israeli Benjamin Netanyahu inamna ya balia yensi ya Israeli ya irenga mateka ya lona ezono de honkodeni na damu homihononi kasina takriban garondora waze mahamengo miraru Netanyahu edamu ngujihuno na zono de honkodeni na damu yimtishi ya hozungoni no mihononi yaude makafa madziro nezi adhabu ya zijirisao harma wa ulimengu wa Kiislamu harma ze dola za Kiislamu lelo hadhani ya ukaya Gaza yotera hani ekatamba ukaya Yahudi hakawelewa nai hakawelewa ya ukaya ambeseye Irani wi Gaza imdu yakahumsarbi ya harmen razi hamsarbi nai holiho de hawa nziro yenshio Yahudi abaha harma inti ya Israel mwana mairzo hawa nziro yenshio leta Hebreu abaha gwawenshio harma hawa hindi zaidi ya misili majana mane 400 misili zihisa zisihi harma e territoire ya Yahudi 400 misili ikao haushashi ze misili ikao Israeli hashindi hazi intercepte hashindi hazizi hazitinjie harma ye arwi ya Yahudi ikao okipewa illegalement manama hivyo kabati mbudungo ta manikodo iji hakankodo wo ujuo bahanu yandisa shawo kuji bahanu hisi zao izo ndizo Netanyahu yaka uzirumia harma hamiso banu ujivombe hainendi yareme ya Iran haukaidi atendi kamtiti hata shenu wakati na jote deti ureme uchojodiba namna hiyo kafatuze siyankodo ja Iran ya himandro siyankodo ya himandro ikao yevana yetuma ya huanru wasabu sao ya Myahudi enamna wakahumfikirilia Irani enamna yaliyo upande wa nchida za nkodo yotide namna wa mangali yao abaha yetubu nge waekezao abaha rijwa ukaya mbawa zinji za matangazo za kilemengu minguni mao France 24 minguni mao dezesheni nkuu za Faransa minguni mao dezesheni nkuu za Marekani dezesheni nkuu za television ya duniani lelo shao ulimengu wa mawasiliano ulimengu wa matangazo abaha unu duniani omwinji wa hao udomine wa ne rezo sosio yo deito wao ze sibuzi zila wao haruma yemiva yonti pia abaha yani ze television numérique et analogique ulimengu lelo zi domine wao ulimengu domine wa na internet
ulimengu domine wane internet. Donc amanzo na bukaya ngabo sibu zizinji ngabo ndongo zinji harmen kodo yinu ranzidu wakati ya isahata na lelo sibu ya sita ngabo ndongo zinji kao walo duniani lelo kwatu ziona kwatu zishia harma ze radionku shawandu pia ngwazangalia harma internet haukaze image za sibuzi zionesa wezi jirio harma mji wa Tehera, mji wa ezi wa inti ya Iran ne zijirio harma mji wa ezi wa he Yahudi Tel Aviv ze image hizo pia ne zelongo zijirio pia e dunia ngwazionao a partir ya he internet ya interneti ijana ulimengu mrwa jina wandrabo zinji na ndongo zinji izilo harma interneti shanga bondongo zilo positif haka e positivite ili yo harma interneti lokaya kutujo habandrabo o winji 85% wa heza nongo zijirio harma enkodo ya Irana na Israel e dunia pia ngwazangalia lelo wazono uthibitifu hazo lelo hata sababu de internet enge internet kaijakaya richojo kadima utambandabo ni France 24 hamade namna sendrabo occidentaux wazambao hamade namna ma occidentaux lelo e namna wazambao kwa twambe zijirio ngwambao ndrongo he namna wowo wanzao sha ya interneti yo de positivite ya hayo doko ingetoa wandu wenji ye marungu hauka ezijirio wakati na wowo ngarizionao hata zoka wenda zarengwa zendeza montewa harmaze sheninku za kile mengu za television geko hule hauka bala za jiri ngazisugu hamba abaha. Donc et déclaration ya tekeleziwa hamisoban harma zelera za misozi ni hayatullah gidi wa hensi ya Iran zone sabka kweli nchi ya Iran ijipanga ijeke shujaa mzima menguni mweze daula za Kiislamu za ule menguni lelo Hakaketsuria mashangaza. Ni maana watsuria mashangaza de namna wajihudu mharme teknoloji. Ya lelo ya mbwana ya lelo. Hakalelo handu kwa tsuwana. Hazandrabu. Wanunga wanao ha teknoloji. Wanunga wanao ha teknoloji. Donc, upande huo, Irani nge tayari hajihudu mundrondo manama izo kamhuthibitisho ya ukaya inkodoranzi yandi sahata na lelo ushinzi nguona ya daula ya Iran wa ulimengu pia ngwao nao ya ukai daula ya Iran ya Islam idomine ekakaba janjia mdu Buhari ekakaba tintia njia Buhari bimana Marekani kajahumbisa haraka intia Palestine intia ya Israel ngejokuba ngechojoro di haja Gaza bano abaha 85% ya he aluya ya Israel ngesungo fana na Gaza enamna Gaza iliyo 85% ya henkodo ya wanaharmansi usita yenti ya Israeli ngesungo fana na Gaza ze imagine gizo yabo ulimengu pia ngwazonao manama izo ngarombe yao Mwenyezi Mungu hakade munyushinzi eni arenda na yajiju ngarombe yao Mwenyezi Mungu hakawade munyushinzi heni arenda na yajiju ezembi za jirisiziwa ze daula za Kiislamu ranzi Iraq huja si Jordani huja Syria huja Gaza lelo ne Palestine ngarilidao Mwenyezi Mungu wae yabe ushinzi ya Irani ishinde ijibu bayo haka ye Israeli yomengoni mwezenti zatimba kufuru haruma idaraja hiyo izonga zanza Mwenyezi Mungu azijibu haka wode munyushinzi Fatiha namna ijibwe karna uhima lelo rambe ngarotoka wana sisi skomor ngarotoka wana ne Morisi haune ne bushini karna lari batsemi hono karsu fanya hazi zitwa zatu radipangara kansi bimana Mwenyezi Mungu josaidia ndongo huo josaidia wandu he jitihadi ya ho wandu namna ho ikaudu namna wajipangao ye Iran lelo imana iloma determine wahima walo wandu wa wana watimizi ye Myahudi
ndabu yakaya wajipanga kwa jachola la jawa undamvu wajipanga harmwe mivayon tipia yode mana uonao lelo Tel Aviv na Jerusalem na Haifa wa uonao zenunguzi jiriozi ndabo hafu abaha kabati mrujo jamba ndabo duniani lelo kabati mrujo jamba ndabo duniani lelo Hostarabu wa nyumeni wa internetini ngunishiliyo naam Hostarabu wa internetinu kabati mrujo jamba ndrongo ya zambe ndrabu zenunguzi doka ujiribo shwanza shaho uhuru abaha kanga bwandu watanu tima journalist walona telefoni waonao zenongozi jirobo shwanza shaho uhuru yaponda buhafu ye ortesi hata ijoka angu havwa juu hata ibalieze na ze kamera zila hata wapashe bisi hata wajebo shwanza shaho uhuru wandu walona ze telefoni bo shwanza shaho uhuru waisawa filme hauka kabati mruti na telefoni honkodeni donc ramwana mtiti ramrukoko ramrumbaye hene mrunga na telefoni eni ndongozi jiri yongu so kaza filme manama consultant harmale suala linu kutsulani ukaya mkine namna vikao ye hawa kaitsinya ngubeni ya tehere huwa sur Tel Aviv ya ukaya mkini shiha zensi ma puissance za he dunia wanje Buhari yo ngamwi dute imana nanzona bokaya hayatullahi gidu wa enti ya Irani abaha hata hadharisha hadi haonesa kaya kabati mrujo ka intimide e population iranienne kabati mrujo ka intimide e ma responsable walonensia Irani onkodeni kabati mrujo ka intimide ya wareje dingoni hojuma enamna wo wadibao hakaba ngwadi poste zinu repost wodu watende warema wajangwa wadibao ngwadibao eza hao wadivie no ulimengu wa Kiislamu warendwa hamandizo wo warendwa dizo ma Palestine warendwa gwadibao hedara jayoyo tipia enamna Israel yalo na maali yalo ne Marekani le pangangile ku lilo hoba vunima ya mtsosa ukaya jia tende yarem okay zila ordre yanikiwa Netanyahu hanikiwa ordre hindi hazi execute waziri wa handa bwana Benjamin Netanyahu gonelewa zila amri yanikiwa na banu ola katatsoka jubo tasi Netanyahu ya jubo tasi ambaka ngodi yareme Iran tout est calculé ye madati we ha wazo pes calculé hajo wakati wenda reme ndare baada hide harem shangono kema allié sur wa hensia Iran kwa tatasa ya bao Vladimir Putin kaja tatasa ya doamba ngudo reshe ito namna ino njia non Xi Jinping wahe Korea du Nord kaja tatasa Pakistan kaja tatasa Chine kaja tatasa izo grande puissance izlona nucléaire c'est arme nucléaire honkode zensi hizo zone na zivumbwa yabo izonti kao bazongizona zemvu za he nucléaire nyesi muna jaliersi wasuli yabo e dunia itujo hisa e safara lelo ino unsudo mwiso wa he dunia bo irjo karsombe ya mwiso wa he dunia ujebano aba shekazi jadaraja Donald Trump mbabaola hafanya uguguru bano aba hanze ya njia la uzi aba genamvu emizinga ilona Irani kaja itataza na yeye bahe Irani ngena ye nucléaire kaja tataza bahe donc skanza wandwa hashirishie uelewe sisi shabakati l'internet ya ranze kodo uniandisa hata na lelo ngali wanisao karjaba kaya ngalifanya ujizo zenti wafanyao ngari wanisao haukaya ya television ya hatu ya shabakati l'internet ya ngefanya uze jitihadi zonti pia yidungu ezijirio harumai kodo inu itia mapicha ya haini wakati zenongozi jirio ngaritia mapicha ili wanadamu waone watike uduni waone zijirio donc wandu wenji wakumuri wenji walio duniani lelo ikao woma abone wa shabakati l'internet ya ngwa beneficieo
haraka ze imaji ne ze video nkuu ikao ngazione sao ila nkodo enamna ilio watino kawambiwa ndabo manama hivyo. Namo marhaba menji Gramze consultant de la République Ibrahima Inusanono wekao leo ritauza zidakika zinu ili rijerike wadzimana we hautabaruku dele suala lihusuo le kampuni la Onikor wekao habeshelianga resheliao tsihalevanu haro mwezi wa tumu ruone sanro yauka eke sirkali kwa jatu wa maliza hao poshoni wa sovele shirika la Onikor ngali juhenda fight handani kwa no shindo walivandro hazi habili kwa no shindo wa gizembantu holi were wa komori wa jiwali lakini za dakika za msozini mrungu woni yauka le shirika la Onikor li salitsimbiza shitwa zambani ngali sihao Gramze holi honda we consultant de la République inamna weka uduona uye hawa ya shirika la Onikor la honri ya daraja zinyakati za msozini yauka harimantuncha shibanu ke sirkali kwa jeshi ya zinu rambao zila ramba jane yauka ngela dhimu watu mapesa ya tuma shash wasuvele shirika linu ngela dhimu libaye Gramze ngonozi habari zinu zija heze kweli zija heze kweli mwanama Irjo uzibenwa ya bondondondro ya kaya minguni mwa ze sujet nkuu razitrete haruma zimbawaza matangazo za hatu zinu beshoka ya wakomoriwe udiwaza haraka jomkinishiha wake serikali ya Rais Azali lelo parojenda usiku ya mbekaya ngasi banu ngarusungo haba mnyanya kartsuambia ezijirio ekade zijirio ngasina zingiri zambao mzishiao mzirekebesha ngabo zinji bizambao mzirengao mnyanya serikali ya Rais Azali wajojua aba hawa hinombe ukaya vanuze mbawaza matangazo za huandu walona za telefoni tena watu sukutame mbaisa telefoni za hao hizo ngwa yabo watu ngwamba mnyanya wadiwaze ya ukaya ngari wambia ndongozi nji ngari wajuza ndongozi nji waladhimu waziratrape wazifanye zike faida ya bionzi sinachoja ushitaki jau bai komsa nambe azalika jaishiazi njiza hanguna zamba ya zirekebesha na banu matangazo yaudi ya kurekebishansi bo Irjo yabo yode hazi ekari jara bandongo fulani ngazendonai si hautsovu adabu sha ngazendonai na mwanise mzifanya namna kadha bade zijoendando abo yode haza hatu yode dauri ya hatu yo haki ya hatu endrongo de kari jangare samba ekangare samba hamadharau haudharau wa rumao na uwadeana wanakisi shekangari wambia ukaya namla muhe baba numsiu harma ndongo mfulani mengo ni mizo de ntsole le shirika linu la ntsole ya marai Onikor eka dufanya hazi ritowe rifanye zetabuhithi rijuzize Rais Azali rijuzize ne sirikali ya ukale shirika linu itsohule banu ngaljoka uzama rizamba banu ngasina unumwezi wane rihanka ndondro safi tena rione sandro vanu wajojo ambe wadiwaza imadhamana waruma olelo hate marainya wajojo ambe wadiwaza kamja parwa bandongo ngareshelezi za ukaza nongozi nuri zamba ya ukaya tsohule ban le shirika la Onikor ngal jobaya wana majana wafanya uhazi yabo haruma le shirika hilo gwajo urejeo wazaya homalahoni iso nyinyi serikali kamtsina hajanizo le shirika la Onikor kali tibala abaha lautamali ilie nsi hunde mali le shirika laba halisalirende ha social point social ya uka hadalili hifadhi wana wakomori walobala wafanya uhazi wa hunda nduwali watsomi bure wale lao famizi nji yomengo ni mweze nongo ritabi haulelo karjangaro wana ukaya fatuhu hashindi ha hundu matajiri bonze wajangwa renga weshi wanza shandregesha hatu ngwajoka ushinda watowe miliari 4 za mapesa waindamnize wandu watolwa muhazini hula ani IMPC na Comer ngwarengao ze 4 miliari hizo wawanyisize olarenge 10 olarenge 2 olarenge 5 watambalie wende zao ekamchorenga ze 4 miliari hizo mawabuli ya shirika
la kala hao heni mriabo yaka aksioneri harima wandu majana matano wakamili watola uhazini wajoka indemnisewa 4 milliards. Pourquoi le urenge 4 milliards inura créer shirika jindwa jina lazi nuandu wao zima mapesa yao ya tsende ya njia nyunguni hawendi ya njia harma se hayasa hakemenji hawe yaunga jonja harma hayasa ha ngala mapesa walindo ukale 28 de ce mois le 28 juin vanu watoka unikwe mapesa yao ya bongo sulunji harma hayasa ya mashuhuri ngazi jani kwa mapesa mkomoriani kwa mapesa Wongolindo india kasulo kaende alose mjomba india fanye jao india fanye jao donc mingo nemweza ngwekao engerka uruanrazi rijoto efikira hiyo bon harmales ala hilo onikor lelo ngetoka ubaya wakati kawo ye serikali ulisamendabo serikali wakawarishilia serikali wakawarishilia izora karahamba ya ukaya ikaka mjaro mhono maboshoni ke serikali kaijaro mhono maboshoni ya tu apumba la mali le shirikanga aljobaya serikali wakawarishilia bahata waziexécuter en conseil de ministres. Rais Azali havalide watola mali haruma daula inikiwa le shirika la Onikor wahule nsohole haraka ijeira trapie ensi ili le shirika kijozama. Okay? Ibanunga joka hamba ukaya uya haja aba haya jarenga le shirika juzi na lelo abi waidi angamiza le shirika zundabo unuwade wandisa yabo mahana ya jarenga kabushe la shirika hajarengi kabushe la shirika. Okay? Hashemeza hojuma yezajiri ukale shirika ngaledo la zame. Sisi batu lijua alishemeza ukale shirika ngaledo la zame. Abiwa technicien wa heka batsi namna joshinda rekebeshe ye jazini tisihe. Rekebesha. Hakazi nurambao zinu zindizo yato jahamba. Zinu za ukaya gelafimo daula iromhono homa boshoni towe mali ili ile shirika lisijo hufa izo nisho yato hamba sha emali tolo emali keda tolo. Okay? Wa hundiha mkataba hajana mikataba ati mizimili mzima wa End na mzima wa Pakistan wa uruhusu eko mzima wa End ye 20% ya hema pesa itolo de 20% ya hema pesa itolo ngaba jojan sohole banu la bana mwa de juillet ani ensohole isangyo tayari ya ujua ije shashitsa hao gasawa mapesa serikali bayo karna ujua rike karieshele ya bo mana ma irjo banduzi ya kauromhono maboshoni tena serikali maskini ikawuromhono maboshoni juzi harmaze kesi za daula ihangise yendi asahe groupe électrogène kaweze groupe électrogène izo zije harmale shirika la Soneleki kaljafanya amezi miraru ze groupe ba winji wa hazo zilala umwezi wa raru yujuzi le serikali wakawuromhono maboshoni tena ya harumazinu ye mndu wa usove wa ushida ya sove ile shirika aba halitibaye wude waziri wa hemali Ibrahimu Mohamed Abdurazak waiche kwede uloneze fursa zonti pia ya ujua yafanye ya aunie si agenti zetare yae wano haini raisi wano isa ivalidewa wano dossier isa ivalidewa en conseil sha aba haba na mtu haba haumsikimia ye waziri ukajuzilo nesheli yao raka jafanya mezimiraru yakautsaha mali zinikiwa ye Soneleki zendeza ule meteri nortike hizani zemeteri hizo zendezi hulwa banvi harmazo zilala dongo mapesa ngajoka hundia heni daula heni waziri wa mali imhodari de uroshawiri haraka
heni bahanu waloshe hindu shahe mali shizowe hajushifanya donc waziri Ibrahim Mohamed Abdurazak ngina ndongo muhimu ya lazima yazifanye banu ya amunienzi ya unile shirika la Onikor waziri wa hemali haye chedo ulone fursa hakanga mjuo mikataba ya Nzohole ikao madhamana wa ile shirika la Onikor wasawafanya kwa zimane daula shaiba kisha 20% hotolo ile Nzohole ibaiziwa ile Nzohole ibaiziwa et 20% yongi aux alentours ya 850 millions 850 millions et quand Nzohole ijaiba hulwa injia mo magazin wajibali wa 30%. Mkataba wa isawa kansi ulo yao wa endi na hum wote mkataba wafanyi wa baina ya bikere wala udungo urenge Nzohole huliza morisi yerulize bahari lindi akabikere wango ndo hahulu ne ma fournisseur hajado huliza ye Komor mkataba wo hadisiyo isahisa abi aisafanya revolution hiyo abasa mkataba unwa endi haro hawende wahuleho usine do usine ali de ma fournisseur wahule ne ma fournisseur wabale waje abunga jounda Nzohole ijoka rahisi mbabira hana hodohula hobarini na mjenda ahula ne ma fournisseur yanzuze taxi zopia yaziunde donc yabo ibakishwa Ibrahim Mohamed Abdurazak de waziri wa hemali Mwenyezi Mungu yambe biswara waziri wa hemali Mwenyezi Mungu yambe biswara Mwenyezi Mungu ya manze wakaizo mndu hamba ukanga manzo sha Mwenyezi Mungu katsuhanza kaja hujaili ya uzipa hizo ndizo ratohamba ukatwabaka Mwenyezi Mungu nanze ike Ibrahim Mohamed Abdurazak Mwenyezi Mungu ya manze yamnike biswara abaha yahunde solution parce que mengoni mweze nrongo waziri wa hemali ya dofanya agency zetare ya do huisha le shirika la Onikor akali kubali rirambuwa ya ukale shirika la Onikor lisalifumaji wanu lisalifumaji eduktera wa halo lelo de waziri wa hemali wodo joka ulitoa hozongoni iliyo donc twanza ni kemle harmale swala hilo ngamombe yoye waziri wa hemali Mwenyezi Mungu ambe biswara mwana irjo ilirilawe hozongo le shirika lilawe hozongo nililiyo haukainde falsafa nzima ijo kusababisha le shirika lijuhi kabati namna indwa jina ifwe serikali iromono oposhoni kabati namna indwa jina emrujoto wa fikira ikauketsine namna hiyo wungwa bunrabu ngabo mikataba mili mkataba wa mzima do wa endi 15,000 tonnes ya isayulo yao eke 20% ya he 15,000 tonnes hiyo itolo ngonishiliyo etsoleke joba isi waiji ye 15,000 tonnes yon get sahoralinga à peu près 850 millions 850 millions za mapesa kujanuzi sabala wamba amsongodo ishia hunu mwambaka wafu ani ngabo mdiaremani krizi hata sababu de Nzohole wakaba tola mapesa yiniko Onikor yorede abaratika hulinda utimizile swala ani ile swala do katili jibu hokaya ezetabu zale male shirika pia emrujo kaulitoa hozongoni liliyo si abi we uloni lo we isafanyeza hahe banu abi isafanyeza hahe haonese mishipa nezetabu zilone le shirika nenda azia la dimwirewa hatoa shabaki abaha de serikali na bosi de serikali pia ukale serikali ijibu en conseil de ministre et serikali ijibu en conseil de ministre sha ibakisha waziri wa hemali vahe Mwenyezi Mungu ambeze nchida neze biswara Gramze baba nisha tsongeza le shirika la Onikor lenda fayiti ndabu ya ukaya ngabondu wenji wakaupara haruma
Gramze yebesha tongeza le shirika la Onikoro linda fight tsindavu ya ukanga vandu wenji rijo ya ukaya wakaupara nsuhole uharuma le shirika la Onikoro wahenda wahuza baadhi hao wakaureje ile shirika lila wanikisha waladim baadhi hao wakaweza shit le shatongeza le shirika linu lisihao le shirika ngilo na deni arieri ya mabahazazi wa paransoholi haruma le shirika la Onikoro zaidi ya miliari 2 mapesa shikomo yaloho mihononi naam yaloho mihononi maswadiza makomersan okay ikawa mengoni mwizo deja sababisha walo wandu mo gendarmerie ho wafungwa wanzo amrishoka mpaka mlibi domjo uchilili na wandu hazi wakawarenga mali ya tukanchashi wa paransoholi wandu hazi wa Onikoro ikawa wandu wao watola muhazini watuliba insoli wambana mwedezami ngonelewa nuwasaya wadungwa watsa wao walibema mapesa yao waloma bana mashaka mengoni mwize nongoza rejeza le shirika dingoni oui to bwana mengoni mwize nongoza rejeza le shirika dingoni sha e solution hindi anatandaze mali hizo zitokauliwa nganzao ye dharura ya serikali ijibu wa mwafaka yamba angela timori toe mapesa kwa maboshoni hahe daula riaunile shirika rejezele shirika okay bakishiwa waziri Ibrahimu Muhammad Abdurazak waziri wa imali Gramze harmo wandu bekangwa ilone le shirika lino babanu eshawiri hindi do kaya walibi wasamihilwa banu holiba shushingisha daula holiba ifaulibe ngojo kaulibandi ngapo wandu wa gendarmerie ho deja ngarandira fanya mfumo walo yiho ngonelewa hawa bakakamnauro habanu itsimpa kamlibi mapesa yanu unga joru haji emapsenga joru haji batsineka wa waruha ndi wayatsaha wakazisi wa muda sisi ngarambauka rijohanze sharia shirimilwa kumdurengwa ndi hatsi wa gendarmerie bangu yilwa ikahibi na funga na ikahibi kaninga mumtumo ukahibi na mumsisoma hakama ndi hukumlwa yafungwa ya mndu ya hiba shao hantiwa ho gendarmerie hao polisi mjumati humbiliza kamili ngarona uka sharia shoti sharia wamraru sharia yani wala dimwastehi sharia kwa tustehi shangwa tso erania utojwa sharia stehi sharia yodemana nambao kaya ekemru hahibia daula nyinyi ngamtanabayo kemru hahibia daula nazingarwa yabaliwa yaishiliwa yasiswa mahakama yahundeze hukuma za lazimu za mru yahibia daula shaho sekestre mru sisi kartuzona masula upande wa hatu yodi avia hangu sanangashkwe mwa lazima nabe iso mimi nifikirio okay hawi iso mimi nionao donc yabo harmales alalinu ngabo ndongoza lazimu wandu waelewe tena banunga bonsohole ilonzi ngabo melilo yabo ifloteo vers les Comores abaiza conteneur mengo miraru zansohole Onikoro ngoma capable wa yoya Onikoro ikao da ila kahula Tanzania ila ya hula Tanzania ya jahundi ya kensohole ikana mawe ikana nkudi okay uko mabahazazi ndo akawatoe mapesa wanika ile shirika la Onikoro mabahazazi wambia ile shirika la Onikoro hindi wakati ensohole ya jatana bahilo kensohole ngombi mabahazazi bo irjo wambia ile mavamana wa ile shirika la Onikoro kartutsa ensohole inu maihula Tanzania ngonishilio kartutsa ensohole inu maihula Tanzania na mwene maritashia indwa jina ikatila inu ya Tanzania wahundu 3000 ton okay wabakisha 3000 ton e 3000 ton ndiyo mengoni mwiyo da inu nzi anijao magamana Onikoro wakaenda waitsai maadani undu wa jina ili wajibu protocol d'accord waelewana wala mabahazazi watoa mapesa wamba insohole jambi
Wamba wambia ile shirika la unikoro kensole majanio inu inumbi sisi kartuitsa na mbrele nsole wa jina. طيب نعم مرحبا من جي جرامزيو هارما للسؤال اللو بلا شك نرجو ذكورو للسؤال لينو هواجاو للهسو بشار هارما للسؤال هسو بشار نغسنا وقت من جيبانو رانزيد دي حكمة كرسمي يا لوانا دي حكمة كرسمي يا لوانا بينه محكمة يا بشاري هو سيلي ببنجدة كارجه الشوارنغوا ناو هوكا هوني سانرو يوكايا ngelazima urongowe kai hukuma ila umjarado bashar ngu handa babi umjarada wa bashar kaujafuba mtoba nguzijondo ya ukabashari ngo magobani hafungwa maha mitsanu ya shiba harma umjarada wa hena najida he le dharau numnakis ya karenga imana msheola mzazeola vamanaola ya kahumpwanu mhansi ya citation directe ya kafanyiwa ya tendelewa ni procureur wa jamhuri nuandu ya kawabali ya huja harma ya citation directe harma ya cour correctionnel bashari hahundu ezifungo zastahiki wane mahakama wa mniki mahamitsanu ya shiba bashari ngujiuno magobani nabo ngabo mjarada tena wa msihaho nsingoni tena ulo ya ulo harumwe instruction ulo ne hakimu wa matafiti okay unuwahe daula okay yakaupwanu hansi na magendo menji yakavumbula abo ukawa mjarada huo urawa ndungu urawa mabwana mkubwa uzijuando ukawa usababisha urenge waziri mzamani wa hele gashi ngeho magobani baishi ha transferi wa harma nge harma hospitalisation vana bahari zambao nge harma hospitalisation hauka alibura ngena zema la chronique zino waloni zopia donc isababisha nge harma hospitalisation haubiriliwa ne mafama na wahe prison ne hifadhi ngabo rafiki komanda rafiki homde ikangu jihundo ho magobaniyo ngabo komiseri taji ngabo Ali Abdou ngabo yemudiru jimla wabili wa hera dio ngazija ngabo ekalu mngwengwe ngabo mrumishi mzima miongoni mwa warumishi wahu wa ambasadi ya hatu ya nchi ya Imarati iliyo hunu Moroni ngabo Hamada Madibolero ikangu jihundo haruma hidi sous contrôle judiciaire ikawo isababisha Hamada Madibolero hachililia zeto manaza bimana ha démission haruma zeto manaza za musha yani hajiuzulu haruma zeto manaza habe hansi ne passeport diplomatique ya Yabula ya hensi hau hatsauzaya hensi kakleri yemdu wa sharia Hamada Madibolero yemdu wa sharia ujo karanzi ya meteo an examen ranzi ya meteo an examen yabukati na fursa ya ukawa wabafuni mahira iswa daula unumjarada kao hal kadhalika uzingara imandishi jimla wahe dini chambre de commerce Hamid Mwoma unumjarada wasababisha wazir pour la première fois dans l'histoire des Comores un ministre en plein exercice ya parwa ne mahakama ida yaishiliwa nutarihiku
silo mjarada wo inu tarehe kuu swafi harme tarehe ranziri renge istiklal ranziri renge istiklal kabati waziri kwa uhundi harmaze dhamana zahahe yatendeziwa enda mbele za mahakama izo kazi parojiri bo irjo na zinuzonsi pia shinde sharia shazalshianiha tarehe mengomiraru yaho mwezi wa Julieti maazi uzili na 18 et constitution ya hele 30 Julieti maashiwi na majana maazi uzili na 18 izoleza kauruhusu waziri wa hemali mlelo yatendeziwa yende mbeli za mahakama ende yaishiliwa baishe kaja inculpewa baishe kaja inculpewa she waziri uluyo an exercice harmaze dhamana zahe hotendeziwa yende hosoni mwe hakimu wa matafiti endi ya mwishilie. C'est une première dans l'histoire. Domara ya handani ranzie komoritsengwa. Domara ya handani ranzie komoritsengwa waziri ulio harmaze dhamana zahe yatendeziwa inaenda ishiliwa. Yatsu inculpewa. Vala hasaibi harma mjaradaun. Kajeba harma mjarada. Hata usiri ya ukangu ujuka uparatina. Izwe hakimu wa matafiti na ujuu. Sheheni mri ya parwa ya ishiliwa ya metewa an examen ni ya ishiliwa ya tumetewa an examen paske Abdurazaku kaja metewa an examen. Mri ya tumetewa an examen di mri ya su inculpewa. Sharanzi haparwa haishiliwa ya honge enkie. Hauka hakimu wa matafiti. Heni wakati ya doka humtsaha ya mpara. Ujojo mpara. Yoti sawa nawe wasuparwa. Yoti sawa nami na suparwa. Harmo mjarada. Sha message muhimu na kanza nielezi yabo. Message muhimu na kanza nielezi yabo. Nionese zemvu za heshari ya mshinzi. Sha zalshianiha. Tarehe mengomiraru. Ya mwezi wa Julieti. Maazi uzili na 18 ya hansi uka eni waziri ujo uka hafanya foti en plein exercice gujojo uparwa ne mahakama indi ishiliwa ya hukumulwa hamamru ya hibapaka hamamru ya hibankuni hamade ranya komsa yapo waziri ya tiborare ya ukange kabati waziri ujodo ujo ubarara wan abasainu emru hayeche usojo uishiliwa ne mahakama ni rais wa daula ni madepite akiba depute yonga njao immunité yahe ileve wani entière ya madepite ya jendi ya shili okay chez gouverneur et ma gouverneur wo wararu e kawafanya faute wajo utendezi wangu wa shili wane mahakama yani ye constitution ya hatu rilonio abaha yende sawensi ya hatu gouverneur ye kafanya faute en plein exercice gujotendezi wa inde hukumlo gouverneur ya votewa gujojo enda hukumlo ministre gujojo utendezi wa bala ende ishiliwa secrétaire général du gouvernement gujojo bala ende ishiliwa zomengo ni mweze mvu za he sharia shanyumeni shinu shirende sawa abaha. Okay. Donc skandana bekaya ngabo madhamana waili walobonze walindwao wajiwaishiliwa de consul general wa hatu ulio harmenti ya Maroko ulindwa jeshiliwa de ambassadeur wa hatu ulio harmenti ya Tanzania ulindwa jeshiliwa wandu wao hakwa jaja. Donc e dossier ngio mihono ni mwe hakimu wa matafiti shasi hisi kalina ujaunjia kamjozi nji bo hirzo ngamjozi nji harme dossier ngapanzo bafinu hamaja harme dossier nji nisijuao harme dossier inu shasi daza hauka ntsutsa hani menye ntsutsa hantowe secret ya he instruction shatsuka ntsujozi jirio amruna dunia hamaste ya he mahakama ya hatu hamaste ya he mahakama ya hatu ngapo wanru anzo afini he dossier inu kabati mrujo shinda
ya fini he dossier yoko mimi ngamu imetrize rahana le posho langu e dossier ngamu imetrize rahana le posho langu hatemba ani amu imetrize rahana mrumshi e dossier wiyo ewa mu imetrize rahana mrumshi wangu yabo kabati mdujo shida ifini he mahata lazima ribulie hakimu wa matafiti yafanye hazi yae hawaswa ya jinsi zetare yae hakabano haini mndu kusoto ka jinsi zetare yae haina mndu kusoto ka jinsi zetare yae sha mrasi paro jolauza mrasi paro kana vama na za daula banu haparo jolauza ukaya nguri sabuse sisi watangaza girobo nsijuana ya sabusa amana toma amana ndulu utsabusa na toma tabati mrasi paro Raili Njafa wonsijubanu anu kwa jaishana balwa he maulana mrati paro do subutu uteza e kori journalistique inuan yoga mrejezo andu elewe ndro Rane Jafa akatsamba kai hazinu hazinyi tukufu inu ye pouvoir inu inunga mwizingaro hata mjodoba lambuda amjodoba lo mkwaju wahangu ne jabane jane rongowa lo mkwaju amjobalia njendongo ngami fieri ni hazi hatu inu eni utifieri na chilie shatanzane leze ndro wandu ele wokaya mdati la uze hama wanzu yariteze yadwamba habanu zinuka sujuli haniha ndugu jojo kufanya izianza paske zinuka sujuli haniha kawe na akili ngwambo ngoto kautsasalia wandu jitsasalia wewe shatidasi sasa ya hatanga jo uju obanu message ngo ikabilindo do mavamana wa daula pia kabati mndu yabo ntsoma bia mtsombeshia ntsoma adresse ewa kabati mndu yabo ngasi paro jola uzambaka ngazi hari ngena ustarabu kutsatsalio journaliste kwa tuzijua kozi jo ujiri ba richojo siju kozi jo ujiri banu richojo sijua jabu yakaya tizamba ndro kamsisi ndiyo yezijirio harmeo msharada wa basharunu ngari zijuao ngari zimetrizeo shahamaste ya mahakama yatu ngaribu yawe hakima matafiti yafanya hazi yae yacheze yatimize hazi yae hawasta watina ukarim njia Buhari watina ukarim njia Buhari ngari mombao dua ngari mombele yao dua njema nyezi mjajalie yatimize hazi yae inu hawasta shakarati bahanu e dossier inu yabasharim rijo parojo ibanafasi kabati bano dossier inu jo parojo ibanafasi inu dossier kao ipashewo nsi hatu ipwe thamani hera iswa hedaula nemhazi ye mwana yokarna huiba nafasi yoko na huiba karna huiba nafasi e kanga bwa jojo samihi neze kufuru kanga bwa jojo samihi ze kufuru zaka ube hani bashari yarengei mathamana wa hensimu pia yarireda sihiru ngabwandu wajoka udaza simengoni masi Haparo vukumbavi si jorongo wa hena mna hiyo mimi si ojika humsami hango kutone namna na lembele dossier inu kainu ti lembele inu si lembele namna ukakobobira emru jwanza afane betizi vano ya lashe mbau rambo harme dossier bala hemlema ngujodi ona il a guerre contre nous haba déclenché guerre kodo ya hatu yokodo ya hatu sisi la kauvumbulwa harme dossier ila ni bashari ya karirenga ya kauri safi hiya mbezo anzao emrujo kaza reje dingoni harme dossier inu rimjua ngena fena de hatu dasinaye karna ulejeza sisi wahanjume karna ulejeza eka azali ne mrumshe kwa jojo ulejeza sisi karna ulejeza karna usami banu ramsingara bashari banu daino anro hae baba hanu ramsingara bashari banu daino anro hae paka moja ngefo zila zido na zilo kazikole
bomana mratsi jigerehere harmensinu kari utajar eni mruambo namna hiyo eka nono hapa ruhude yabo au hadi ya mwana mswaho eka nono hapa ruhude au hadi ya mrumo mjini hanyu au hadi ya mwana mswaho idan shitaki ngabwa ruwenjo onese ukaya Ibrahima inusaola yo jude ya yo jude ba yaba yulo bweze kakatenda shitaki le bana nuhambia ukabo yulo bweze kakatenda shitaki Ibrahima inusa eni mru yabo katimde yane dan shitaki asura marabu bawo simhara barani mahakama eni mru yabo kaya timde ya hauti paro mde ya nenda shitaki hakakabati droit ya mru himade mru eni mru jihisi ukati paro mde ya nenda shitaki atikensi hado nongo na kutu kabati kutu so habari. Marahaba Gramzem na message mahususu wa Janzombe. Message na joita hanibehe nyonsi pia wa Komoro. He hawa nziro ivumiao henti ya Israeli. Raka ulinda wake mrumehun duniani. Wa ushinda ya gabili ya Israeli. Ya ihenti ajenu. Ya parhani hadadinsi ya Iran. Ngela thimuori kejuma utsomba zedua. Jenamna riko womba zedua. Zekufuru zile ndwao ele zembulio zile mawe ma Palestine wananyasi rika uombadua basi le longe la vimori kejuma utombadua rikejuma utombadua hojuma yemrume ahimalelo ujibu yensi ya Israeli message abili mdasi paro jolauza hafikiri hokaya kutoka ufanya rongo mwisi juba nuzikakazi Juliania tosana salamu hoju ya hanyu ala barakatillah. Marahaba menji